lepa si kao uvek. Čast mi je da vam predstavim mog narednog gosta, Dragana Filipovića, književnika i najnagrađivanijeg novinara u istoriji grada Šapca. Hvala vam što ste došli. Hvala vama što ste me pozvali i čestitam i vama i gledaocima današnji praznik, naš srpski pravoslavni slavu Sveti Trifun, ali istovremeno kao čovjek internacionalac i dan zaljubljenih, naravno. Lepo je to. Hvala lepo. Lepa je ljubav. Tako je, to je važno. Kada su u pitanju jubileji, imamo čime da se ponosimo i da se dičimo kada ste vi u pitanju. Dakle, evo, 6 decenija od kako ste počeli da pišete, kontinuirano. Pola veka od kako se bavite novinarstvom, je li tako? Upravo tako. To su 2 jubileja koja su okrugla. Između jedan je isto, za mene isto tako značajan, možda i najznačajniji, ali i ovaj prvi je i tekako, jer sam imao samo 11 godina, mada sam bio 6. razred, kao što imamo tu da pokažemo u publici, eventualno taj glas dece Podrinja, evo, novine te, jeste. Izvalite. U ovim novinama je... Kako je to nekad izgledalo? Pa evo, to je bio podlistak glasa Podrinja, u kome koji je uređivao Dragiša Penjin, čuveni pesnik. Ovdje je objavljena Stara Kajsija, znači pre tačno 60 godina. I to je bio moj početak, ali nisam ja samo objavio tu priču, nego sam istovremeno nastavio, zahvaljujući njegovom osjećanju da u meni postoji ta žica ili želja ili volja i ljubav prema pisanju i verovatno dar. To nije na meni da kažem, ali posudeći po onome kako mi je život protekao, verovatno ne bih mogao da ispratim sve, da nisam imao to nešto u sebi, a zna se od koga to dolazi, samo od Gospoda. Hvala mu. I ja sam jednostavno nastavio da pišem u tom glasu dece Podrinja koji je đeo Dragiša Penjin, posle u omladinskoj rubrici iz gimnazije i iz studentskih dana, a na vojničkoj strani, znači neprekidno sam bio prisutan u glasu, nisam prekidao svoju saradnju sa glasom, u koji sam i kao novinar redovno, stalno zaposlen došao 1.1.1970. Znači pre 50 godina i mesec i po dana sam počeo da radim kao novinar, evo i još uvek sam aktivan, iako sam u penziji praktično već 9 godina. Ono što je interesantno i neuobičajeno jesu 3 generacije. 3 generacije kada je u pitanju vaša porodica i neke odanosti glasu Podrinja. A to je zaista... Vaš otac, vi i vaša divna ćerka. I jeste, to je, ja bih rekao, ne samo za naše područje, nego i za šire, ne samo Srbije, nego i bivše Jugoslavije, ili sad kako to zovu regiona, ili možda i u Evropi i šire, da je moj otac bio od 52. do 54. godine bio saradnik, pa onda poslije glavnog urednika, da sam ja proveo 41 godinu i 11 meseci u glasu Podrinja radeći. Dočekavši i privatnike i taj period, znači iskusivši sva, mada sam u tom međuvremenu bio i u Radio Šapcu, ali sve to bila jedna firma, i kao novinar i kao zamjenik glavnog urednika i kao glavni urednik jedno vreme. Isto to sam bio i u glasu i bio sam prvi čovjek, urednik prvog dopisništva televizije. Evo neke fotografije sam ja ovde našla. To je iz Radio Šapca. Evo, ovo je sa Čikavitom kada sam dobio nagradu za novinara godine 2009. 2 godine pred penzionisanje, a ovo je sa mojim sinom i njegovom tadašnjom devojkom u jednom restoranu, ovako, jedna radost. A ovo je moja najdraža fotografija. Mirjana? Ovo je moja Mirjana ćerka, sin Vuk i ja, to su godine neke najlepše u mojoj mladosti i ovom životu uopšte. I da samo završim, ovo zaista je retko, sad to i Mirjana se kolebala, ona je bila pre svega radio novinar i ovdje u glasu crkve, a posle toga kao jedan od
od osnivača Radio Istočnika u Valjevu, ali se vratila u Šabac i vratila se u Glas Podnije. Evo je danas u Glasu Podnije kao 3. generacija i hvala vam što ste se podsjetili na to. Mi smo srećni da možemo da čitamo i njene tekstove, zaista sjajno. Pa, da pravo da vam kažem, moja najveća želja je da ono sve što sam ja ostvario i za što sam dobio nagrade, kao što ste rekli, još od 75. godine kad sam iz Auschwitza dobio prvu nagradu za emisiju Auschwitza, prošlen za emisiju godine Radio Beograda, Radio Beograda ima 10 emisija dnevno, a ja sam dobio za emisiju godine. Zato što sam se našao, to prvi put je otvorio Kapije kao muzej, jedan zloglasni logor smrti, bio sam okružen 3 Šapčankama, Gojom Jovanović, najviše i najvažnije, naravno, Tetka Boson Kuzmanović, ja izvenim Tetka Boson, je bila u stvari nastavnica profesorka francuskog jezika u školi Milja Kosovac, i Desanko Majksner i jednom Suzanom Perić, Jevrejkom preživelom, dok su je na bratu otvorio Mengele da ispituje blizance, ona je plig alarm, spasen život. Tako da je to sam na licu mesta snimao kad su našle koju, kad Bosa počela se drhti pred krematorijom, jer ona je još uvijek videla onaj krematorijum koji se dimi, iako je to srušen krematorijum. Tako da sam ja sve to na magnetofonskoj traci zabeležio, ali da nisam imao pomoć. E sad, to je mnogo bitno zbog eventualno nečeg što ću reći, da nisam imao ne pomoć, nego potpunu zajedničko stvaranje te emisije, tehničara, muzičara Miće Pantelića, tehničara počivšeg Brace Jovanovića, Alje Ramića, da nisam imao jedan kompletan redakciju Radio Šapca za sebe, ne bismo uspeli. Ivicu Magdića isto, moram pomenem, isto je počivši, ne bismo napravili takvu vrednu i takvu kvalitetnu emisiju koja je dobila pa bio čudo jedna, jer je tada Radio Šabac bio najslušanija radio stanica 75. godine u Jugoslaviji, ali zašto? Zbog želja i slušalaca. Čula se čak i do Libije i čula se čak do Poljske. Zbog objekta Kormana i tamo predajnika na srednjim talasima, i to su neki drugi tehnički detalji, ali je bio poznat po tome, nisu mogli da veruju da je ta jedna ovakva emisija napravljena. Znači, završim ovu misao, nisam još zavarao, još me služi, što bi rekli ovi naši, ovi okolo građani Šapca, da ne upotrebim neku, ali lepa reč je u stvari seljaci, to je prava srpska reč kao i učitelj, kao sve druge lepe reči, samo je malo izlizana i uvredljivo počela se koristi. Znači, oni kažu, imam dobru memoriju sećanja, ali dobro, to je jedna lepa anegdota ili misa ili vic. Hoću da kažem da je moja ćerka sad već na tom nivou, jer tu smo stali pre ove moje digresije, ili tu sam ja stao, ona je već na pragu da prevaziđe oca kao novinara i to je moja najveća radost. Najviše i najvrednije što čovek može da doživi. Da je njegova budućnost, ne samo krv, ne samo dete prvenče, prvo radovanje, prvo sve, sam prvo mnogo mlad bio kad sam narodila, nisam imala 20 godina. I da ona to tako radi, da radi stvarno što voli, što nosi, što to ima u sebi. Evo to što ste vi rekli, imamo to. Tako je. Među nagradama, ono što bih ja recimo izdvojila, između ostalog, jeste i ovo odlikovanje Ruske federacije za građansko dostojanstvo. Je meni verovatno najdraže. Zbog toga što je Rusija uvek, naši gledalci to znaju i oni manje informisani, bez obzira na ovu sada propagandu i ovaj rat koji se vodi i ove laži. Ja sam kao ratni reporter u Bosni video kako iz Amerike i zapadnih zemalja uopšte dolaze sa gotovim tekstovima, samo opisuju imena. Znači već unapred smo bili, već to 20 godina unapred bilo pripremljeno da budemo osuđeni. Od ovoga, pa vidite, 1000 i nešto godina su naši osuđeni, a ovi 24, 25, tako da ne ulazimo sada u politiku, jer i nije ovo ta tema, govorimo o književnosti i novinarstvu, ali eto, bio sam i reporter i zahvaljujući njima jer su nastale ove
3, odnosno 2 knjige, Vojnikova Brespa i ova Komad tajna, ali ono što još hoću o novinarstvu da kažem, to je da sam imao sreću, time završim, ogromnu sreću, da radim jedno drugo vreme, iako oni kažu da je to bila komunistička Jugoslavija, da je ona imala ogromnih grešaka od onoga posleratnog streljanja svih vrednijih ljudi do onog uzimanja od seljaka, namet, Golog otoka i tako da ne nabrajam te loše, ali da kažem da su postoje radne akcije, da je Novi Beograd bio pustinja, dok mladici nisu ušli u njega, da je bilo stalno napredovanje, da mi još smo daleko od 89. godine, da je naš bruto nacionalni dohodak daleko od 89. koji imali Jugoslavije. Da smo stalno imali neku viziju, a mi u novinarstvu smo znali da, i naravno i tad je postala cenzura, ona više autocenzura nego onaj koji znali šta nas čeka ako napišem nešto pogrešno, ali smo mi umeli između redova, i to je često gledano kroz prste, da napišemo šta želimo. I tada je ostala moja misao, jer mi se ostvarilo to, zbog čega ponekad i ponavljam, oprostit ćete mi i vi gledaoci, da je novinarstvo ne beleženje, nego da je novinarstvo moć da se stvari menjaju. Zahvaljujući nekim 3 tekstovima koje sam da sad naravno ne nabrajam, drastično su se promenile stvari u životima troje porodice, 3 ljudi. To je divno, da. I na kraju o toj saradnji, o toj ljubavi prema novinarstvu. Taj kolega, Dragiša Peljin, koji mi je prvi pustio, bi mi jedan od najbližih prijatelja, kasnije i kolega, to je bio Brana Škulić, su bile imena Miodrag Spajić, to je bio Petar Nikolić, to su bili iz ekonomije, to su Jovan Radosavljević, su bila stvarno ne samo slovenska imena u novinarstvu. A mi smo se sastajali u sredom svi uveče kad stiže list iz Novog Sada tada, da sačekamo, a pre toga smo jedan drugima davali naslove, čitali tekstove, popravljali, davali mišljenje šta je eventualno nedostaje, pomagali, živeli kao jedna porodica. Ne znam da li možete to da shvatite. Ja to pogledam danas, odnose ili voditelja, kako sam ja učio na televiziji, jer jedini sam bio na obuci za televiziju, pa ono zna se, na početku si kadra, kad je 2-3 gostiju, u sredini total, da te vide ko to postavlja pitanja, gledaoci, i na kraju da objaviš emisiju. Jer su gledaoci glavni, danas je sve obrnuto, voditelj je glavni, i tako da to su anomalije neke, ali govorim o druženju, o prijateljstvu, o ljubavi. Imao sam tu radost i sreću da stvaram u to vreme kad je moj rad vredeo i kada sam mogao nečim da doprinesem. Imali ste tu privilegiju, a novinarstvo pruža tu privilegiju da upoznate ljude koje drugi nisu imali priliku da upoznaju, da im priđu. Imali ste tu privilegiju da putujete dosta po svetu. To je možda najvrednije, verujte mi. Od Norveške i severa Norveške i tih logora, dakle sam i napisao seriju reportaža koja je opet nagrađena saveznom nagradom prvom za regionalne i zavičajne listove, balade sa severa Norveške, o tim našim internircima, Jugoslovenima, su ih zvali, ali većina ih je bilo Srba, pa je tako i jedan Valentin Kozumarnik Slovenac je našao tu, pa njegov sin su mislili, tamo je, ja nađem, kad sam zbog neke druge priče bio u Jesenicama, nađem da je poginuo kao srpski partizan, a ja znam da on tesao ceo dan i pevao, vešala od belih breza, ali čuvenih sa severa Norveške, i pevao na srpskom, naravno, jer je već se primio ovde i imao mi dosta toga zajedničkog sa Slovencima. Ali ono što je, da ne dužim, u tome svemu najvrednije je ne samo te nagrade koje sam dobio, ne samo život koji sam proživeo, nego što me sve to i dalje stimuliše, i dalje imam volju i želju da radim, da pišem i da stvaram, ne samo da pišem knjige. Recite mi za kraj na čemu radite trenutno. Pa evo za kraj da kažem da posle ove 2, jer to je
oče bio amanet i želja da nastavim njegov rad, ali ne onako dokumentarno i honorarno. Hronološki, odnosno arhivski, dokumentarno kako je on pisao, nego da napišem i literarno, pa posle 2 knjige priča, prva i drugo i dopunjeno izdanje Vojnikove Breskve, i moje knjige Komad tajna, sada pišem 3. Majke, 2 priče su već završene, 1 je objavljena, 3 priče su pri kraju, bit će tu ukupno 12 priča i time završavam tu trilogiju Vojnikova Breskva. I time je moja misija završena. Hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste došli u Šabačku hroniku. Hvala vama mnogo. Hvala lijepo.